Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik
اللهم لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال جل وعلا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mahuli mga katay manguran haakan Islam itukbal na to insaraggo-laggo pupujian iman sa sanglitan pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin nagpapanjari hakatam pia panjarin niya kalka tagmilik singkatan pia panjarin niya amunin Allah subhanahu wa ta'ala kalka salawat iban salam papanghu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hinapusan Nabi Iwan Rasul sallallahu subhanahu wa ta'ala naraaknya magpasampay sin sa lagu amanat na Allah subhanahu wa ta'ala amuna in risala panawag-tawag sin agamanat Islam dahil nasawab ito in agamanat Islam nagdarasya dahil mga salingkat-lingkat padduman dahil mga sarayaw-rayaw hukuman intanda niya lang Allah subhanahu wa ta'ala wa man ahsanu min Allah hukman wa iruun na lumingkat wa iruun na dumayawrin hasarayaw-rayaw hukuman amunain hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nasa ragyat to intiyat-tiyat sulagan din katutan nyo intiyat-tiyat din hamano siya wa iruun indin hiangan-angan niya malaingkan mabaya tiap-tiap sulakan kabakan ng pagtawakon kahanong matan simpangatayan dira sa babet manatu agama Islam bang mabaya tiap-tiap din ha ummat din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mabaya tiap-tiap din katutan madawhat na tuing kahanungan sampurna apag hula-hula tatag diha alam dunyawiyat labi awla ha alam barzakhiyat sampai na matupaalat ukhrawiyat adlaw kiamat dina sabab ito yari impatumtum katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala yari impatumtum katutan sin mga kaulalaan singkitan bang maraya imaru karakan ni matan kahanung sin pangatayan dahil nasabab ito ampa in kahanong si manusia in saada si manusia in kasanyangan si manusia naguhula-hula siya muna halaw pangatayan ang kandang banda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lain inna fi jasadi mudga wa idha saluha sa'iru amali wa idha fasada sa'iru amali ala wahyal qalb awun dengan mga nakukumpul doon halos pakatayan si manusia bangsa dumayo yung kataan bangsa ini kumangi yung kataan at na kumangi in amul pautin anggaw takbaran amul ang tiwila katusun Nabi Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amul ang pangatayan si manusia na tinasabab ito
impangatayan si manusia bihari si mga ulama patungkal ini. Awal na pangatayan pagyanong pangatayan sa wasa. Awal pagyanong pangatayan bahagian ni karon pangatayan na sa sakit. Ang pangatayan namon yung pangatayan matugas. Kaya sa bagyat tingkatan ano sakit awal siya obat. Wayroon sakit malingkan awal obat. Tuwagawa manjari in sakit siya may kailangan sila ng obat. Ang Allah Ta'ala nagpaturun siya sakit. Kaya turunan niya sa obat. Ma anjalallahu daan illa anjalahu dawaan. Walain Allah Ta'ala nagpaturun. Sinamin sakit din hataat malingkan awan kaya turun niya obat. Kaya sa wapit ito. In sakit kimod dan hamano siya pihaon. Bukun sakit mati, sakit pangatayan. Karena apabila yung pangatayan masakit na. Apabila yung pangatayan kumangi na ang katan. Karena amunin puunan sin saada. Amunin puunan sin kasanangan sin manusia. Yari siya naguhula-hula halawang pangatayan. Di na sa bagyat tulong sin mga sila ulama. Tinhambuok, tinham mga tiranan. Bang mawaya in anak kapuadan. Madayhat ng kahanong matkan. Halawang pangatayan niya. Maghula-hula ko halawang pangatayan niya. In kahanong matkan supaya makadauhan in paghula-hula na kahanungan. Kaya sa babat tulon na imma muna-muna inangon simano siya ita-ita amuna in tuway madaran siya magzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala makarihil siya kahanong siyang pangatayan. Lari na in pangatayan sa wasa. Pangatayan sin mga sila beriman amin kita sin Allah subhanahu wa ta'ala haadnur na magmumpaat in alta haadnur na magmumpaat in kawasa amura kumanin magmumpaat ng sintuhat yung malayan pa umanin wala banun illa man atallaha bi kalbin salim amura in pangatayan sa wasa in pangatayan sa wasa muna yun halawin in naguhula in pagtahon zikrullah pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laung pintuhan na to Rabbul Alamin ala bidikrillahi tatma'innul qulub. Apabila kau magzikir pa Allah, apabila kau magzikir magtumtum pa Allah sumanyang pangtayam. Dahil dinindag po singginisan yung bahagian yung pagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod siya tiranan kung pagsikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw hambuk din ha mga bahagian kung pagsikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw imot kayo mo ayaw ko magbaha. Hindi na mapatutirahan mo. Naita, inyang pao kung pagsikir mo patuhan. Tungtuma. Bangkaw ng lupang kapagkahilimano siya. Bukun hindi upang ibaran mo. Dahil nasa wabit bangkay na linutang pa Allah maunit ka makapanggupang pamano siya karena walang nagula yung pagtuntong pa Allah karena yung pagtuntong pa Allah makarihil sa kahanong makarihil sa kahumpot yung pangatayan ang kanalong sin Allah subhanahu wa ta'ala ala bidikrillahi tatma'innul qulub. Pabila ko magdikir pa Tuhan, tuman ng pangtayam. Hati naman kita nag-uusaha, pinsa lagu zikir din. Ayaw ko dumakang tindakangan ng kalsara pa Tuhan. Sabi niya, pagzikir mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mga ibarat magdakang, imbaran mo, ayaw mo magtaan, bisan siya malumi, yanon mo malalo. Kaya ikaw makakautim yan, kaya nga kami nyo malumni, iba tak mo malano, may ta. Sarab yaon naguhula, halaw pangatayan mo, impagtumtum mo pa Allah. Kaya kaya ingatan pangatayan, mangkaw ng loob, mangkaw ng lupang papagkahimumano siya, kung tuma, bukun amon niya unin dupang muna-muna, hindi upang ubaran mo, iban sintuhan mo Rabbul Alamin. Ala bidikrillahi tatma'innul qulub. Ipangatayan kita umat Islam. Wayroon din ha mga manusia
Di mawunal yung pagkaman sa simman sa mangcari makahinang kasaan. Wayroon din kato tanin di magpakahinang dusa. Wayroon din kato tanin di magpakarugto sara. Sa din na mga hikmat sinakan nata napabila kita nakarak na rin sa pa Allah nakahinang natasin lang sara napabila kita magtikir pa Allah pabila kita magtitigpar pa Allah kalanuanin pangatayan ka. Maiging sakit halawang pangatayan ta. Tinuruin kahanong halawang pangatayan ta. Angkan na impagtungtong pa Allah. Hambuok niya yan impagdikir pa Allah. Hambuok yan din ha mga tiranan. Bangkaw mabaya. Karakan yung kahanong matan. Hapag hula-hula mo riha dunya. Kahanong mo matan. Hapag agaman mo. Hapag usahan mo. Hapag parinta mo. Hakatan yung pakaradsaan mo. Paluuna palawang pangatayan mo, impagtawon, dikrullah, impagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apabila impangatayan si manusia, nakananan na sing kahanong, sinanggaw ka paran si manusia, makananam siya sing kahanong mata. Baita, ang kanay mga ulama, kaun hambuok kita biyaktul nila, nyanan nila hisnul muslim inganya hisnul muslim mangumaknan hisnul muslim kuta si muslim beriman kuta tamimu hakangian sayatinal in wa sayatinal jin setan manusia iban setan di pagkakitan tamimu ulun halawna mga sasabutan mga didikiran halawna karena impagtikir hambuuk din ha mga maknang pagtikir pa Allah magsabut kau sim mga sasabutun biat na sim mga subhanallah biat na sim mga alhamdulillah biat na sim Allahu Akbar impangatod sim manusia haupu da sibit da sa wala yang keinatan sim manusia malaggo yang den hakatan malaggo bangsa hinuon patitimbangan mabugat para sil langit iban silunnya haupu da sa inyan amunan impagyan ng cintuhan inkalabyahan ingkahanungan simpangatayan si manusia amuna impagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala padkuruni adkurkum waskuruni wala takkurun tumtuman niyo kulong sa Allah subhanahu wa ta'ala katumtuman takam nabitiin manusia katumtuman cintuhan makatumtum tiya halong cinhangkap itu makamintan da adlaw Jumaat Dede min katumtum kay mo sin Allah Ta'ala halong sinhang katahon makaminsan na katumtum amin tuwan mo. Bangkaw mamaya sin adlaw pa adlaw undong parong ikaw kalupahan sin tuwan usala in kahanong tumumo halong pangataya mo amulan dikrullah darana in pagtumtum mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagtumtum manabot kaw la ilaha illallah subhanallah impataurum men istighfar mo pa Allah subhanahu wa ta'ala inyang papagbarakatun sit Allah subhanahu wa ta'ala yung kaputi papaghula-hulaun niya halawang pangatayan mo intahan na bang naghula-hula na ingkahanong halawang pangatayan mo doon nan kana naman mo impagyanong kahumpot matan simpaghula-hula ti haalam dunya kalna impangatayan sa wasak apabila siya paratungan tutukasan din na Allah subhanahu wa ta'ala bang nyari karayan hipagsabar dapat Tuhan bang inyawan mga karayawan maingat siya magsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala muyan yung kapaintahan simpagdikir simpagtungtung pa Allah amun hambuok sa lagu karakan si muslim inmang siya mawaya madawhat na immatan kahanong halawang pangatayan niya insubay maghula-hula madaran halawang pangatayan na indikrullah impagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala labi awla biyasin biyata sin nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ta'arraq ilallah firriha ya'arifuka fisidda ilaha imtuhan hawaktu kau uyaya hawaktu kau masanyang tumtuma kakilahan kau tintuhan hawaktu kau magpasigpitan nabi din ka
makakilasad sa kita patuhamang. Tuway hang halong chin hang tapi tu makamintan. Makatuntung sadya kita, alhamdulillah, subay sadya nikmat. Makatuntung kita karayawan, tuway sadya, amuin, maawang paratong sin Allah Ta'ala katu. Ibtila, tutukasan, himbar iman, ubus na riyata, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingkabuhit simbar iman, para kala landuk makaadzay ingkahaladnya. Maita ingkatan, tuwayruan, singkabuhitnya, ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, karena titiminggil halaw pangatayan ng pagjikir, yung pagtumpong pa Allah. Kaya sabab ito, halaw singkawan, tagupat ka dyan, kumaon sa ibadat, maunod sa ibadat, matug sa ibadat, makabatit sa ibadat, mangintaw sa ibadat, gumawa sa pag-intawan ibadat, tingkatan, tipakaradyan na ibadat, may tayo ibadat, sarap yan timatay-tay, hatiranan, sumpahindot sinakama, labay hadikrullah, apagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang waktu Muslim, bisan yung kumaundi na makatumtum Tuhan. Ang waktu Muslim, siyang maubos na kumaundi, makatumtum maka, alhamdulillah, Rabbi. Kamahangan. Amoy ni tinhambuok, tinham mga kya pasaran. Kaya lukahan si Muslim, ang pagpahindukap sa agam Islam, ingkatano ni hakub nagkahiwata, subay tarik kalupahan in Allah subhanahu wa ta'ala. Kumaon kita, minum kita, mag-usaha kita, magparinta kita, mag-ulong ka tanpa karadyan. Tungtunga, bangyan yung kaya tungtungan min Allah, bisan kau nakahinang mali, kaya tutungtungan min po, magbalik kau matukan niya, kaya kaya tutungtungan min Allah subhanahu wa ta'ala. May kaya tutungtungan sa lagbo dosa, malagbo yung kaampunan si Allah subhanahu wa ta'ala. Nina sa rabit to, magkaw na hinang kasahan, magkaw na hinang nakahinang kay kartusahan, maingat yung pangatayan niyo, magpatikupo pa Allah, maingat yung pangatayan niyo, magbalik pa Allah, hanggang na to iyan sinton, papiruin Allah, balik ka matupatuhan. Pangkaw sinton. Amuin, pagpatikupo ka pa Allah, tungtuma, mahma, o bisan paulo, iniyarutan mo. Masih-masih kita berhajat, haulung sin Allah. Masih-masih kita berhajat, tatarangan si Allah. Ya ayuhanna, antumul fukara'u ilallah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Ya kamu mga manusia, tungtuman yung kamu miskin, kataan patuhan Al-Quran. Allahu sanad, yun Allah Ta'ala, di siya maghajat apya panjarinnya, siya inhahajatun sing kataan apya panjarin. Maghajat kita ulung, mangayuk, ulung pa Allah, bangman kita kaulung. Maghajat kita kaampunan pa Allah, bangman ampun. Maghajat kita patapkatun kita pag-agam pa Allah. Maghajat kita patutuhun in pangatayan takana ang kanayanan kal magpinda-pinday kahanan sin pangatayan ingabat maghajat kita in patutuhun sin Allah Ta'ala in pangatayan ta kapag ibadat patutuhun sin Allah Ta'ala in pangatayan ta kapag tumtumon kanya patutuhun sin Allah Ta'ala in pangatayan ta ay nang marayaw karena impuunan singkatan parayawan yari halaw pangatayan. Mayta yung mga munafik, kakutaan mo magsasambahayan, magpupuasa, magjajakat, magbijihad, sa way maka nila karayawan hadaratin. Mayta, anong mayta sin Allah Ta'ala? Yaqulun sinatihim, malay sa pipulubihim. Tingkatangan nila, doon na harong sindila nila. Di magsinop papangatayan nila, unulat sindila nila. Ang pinag iman, in pangatayan sa wasa, mangkialaktik na sindila nila, magbunga ng halang pangatayan nila, sa magsari at nahaanggaw takbaran nila, hamunating pagtawagong iman, matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga umat Islam, ang buot ni sanjata ta sa lagbo-lagbo, ialupta,
labi na hamasa na to ini, hipo kita no sing kapit na pitnahan, pitna bukun sa japit na halta, bukun sa japit na hawaii, bukun sa japit na haunun sa labi o lapit na pag-agama. Tuhay makandusin pangatay. Kanay madaran Rasul sallallahu alaihi wasallam pagpangayon niya pa Allah subhanahu wa ta'ala pangman impangatayan niya pataptapun doon hapag iman, doon haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwa mo yan, mga katay manghuran na haagam Islam, kinhambuk sa lagbu sanjata na to, ialok na to, hapakaradjaan sin ginisanwal na, labi aula hapakaradjaan sin kasigpitat, piagbak sin manus di hababaw sin dunya, amuna insubay madaran impagtumtum pa Allah, impagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nak biyaitaan na kita sin Tuhan Rabbul Alamin, ala bidikrillahi tatma'innul qulub. Mangkau magzikir sulay ba? Fokus kau magbasta Quran, fokus kau magbasta sima subhanallah walhamdulillahu akbar. Dan si mainat pamakaw pag-abot si mahapong pag-abot sundong basta kana naman muhalaw pangatayan mo yung kahanin. Labi o labang ko paratungan sila Allah ta'ala ibtila, tutukasan din kanya papabila piyataod yung pagtikir mo, mahinang sabab yung kahumput halaw pangatayan mo, yung masigpit di matungpay mo, matay masim pangatayan mo, kaya na inyaon amunakon yung kialupis kayo mo sintuhan mo rapulan. Pagtikir kan nalong sin Rasul ta'arraf ilallahi firrasa ya'arifuka fissidda. Ilahin Tuhan mo hawak tukaw halom uyaya halom ko kasanyangan tumtumang kaudag patansin kasigpitan ngunong bayitan sin Tuhan ngunong bayitan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pasta'im billah tangayo na kau tingkatan unin mo kabayaan Bapak subhanahu wa ta'ala. Inyan waki jimatu yan ha mga sila nakauna. Ashabul Kahf, damikan Ashabul Kahf, diagpakan sila sindin. Wayroon, nakapahanong timpangatayan nila mo rin pagtumtum pa Allah subhanahu. Yung mga sila nakauna, saka kanabihan, karasulat, muran nakapahanong pa nila. Munang pagtikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasa babat ito, malagbuk, pubutangan, tingkahanong simpangatayan, apabila maghula-hula halong pangatayan na ito, pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtumtum, hadiakan niya, karena naraak kita, sinun Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihfadillaha yahfadu, parihalain Tuhan, parihalain posip Tuhan. Pwede ndag po sin pagparihala tapat Tuhan. Hindi kita kumugda magparihala pa Allah Ta'ala. Sin labi awla magparihala. Sin makakaw takatama kakaw. Yung maktub na lang sin mga ulama, parihala inda akan sin Tuhan. Katumtumi inda akan sin Allah Ta'ala. Katumtuman kau sin Allah Ta'ala. Hawak to kau maggunakan niya. Nah, hawak to kita maggunakan niya. Katumtuman kita sinalaw ta'ala. Narena sa pagkat mga palangguan haakam Islam, amuinin hambuok din ha mga kita lumawaya, madawhat yung kahanong, yung pangatayan, pataurun na to yung pagtumtum na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sinari, yung pagtumtum patuhan, mataod siya bahagian. Makadjari kau magjikir bang kau magdararang. Atin na bang mga ibarat magmitin, iwot kayo mo. Ayaw tuod ka mga ibarat nagpanayang mangikit. Tunayan ing kapatut sin pagmitir, pagmitro. Ayaw mo dagdagi, ayaw mo lati, ayaw mo pulang sa. Doon ka makarun na. Inyang bilang ibadat sa lagu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Langkaw magdararang mag-uusaha ista. Damit yan. Usalain pagzikir, yung pagtumtum pa Allah. Kapag barakatun sin Allah Ta'ala pagdarang wala mo kaingatan bisan sibi-sibi bisan tityo sa makanlan ng pangatayan mo kanananan ng kahanong-hanong pangatayan inwag barakat na sarab
sin pagtungtong mo patuhan. Karena di kau dumarang sin undangan mo ista. Tabya, ang dapat tabya. Mga manusia, mayroon kang patuhan. Way panuntong pa Allah. Bisan kaiwatan minista na makatun, inyan na sa manusia marayaw. Mga manusia, di papagbarat atong sila pahutaaling kabutin. Minsan pa miyabutin alta nila patasin lang. Karena mereka, bukun sa tinyawagan niya histiyo-histiyo. Muna-muna nyawagan niya baran. Nyawagan niya baran niya. Karena mereka, inhinang niya umuwi dakan niya. Tidak muy matupatay mang. Amin liyawagan. Ang kanyang pagtikir, yung pagtuntun hakatam, pakaradyaan, singkitan mo, mahinang sabab, ikabatok na to pakahanungan, ikabatok na to pakasanyangan, bukun sa jarihadun niya, tagpagpaadlaw akhirat din sa Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan, kapagbarakaton sin Allah ta'ala yung pabuhit na to, din dihadun niya, tagpagpaadlaw akhirat, aqulu ma tasma'un, astagfirullah li walakum, wa lisairil muslimin, astagfiru, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ina sababettu ini hinapusan imbanda kat Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar rabbana innaka man tudkhilan nar faqad akhsaytahu wa ma lil zalimin min ansar. Sampai pakahinapusan aun din dihasay hinapusan sin ayat idza fa'alu fahisatan aw dalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Den ha mga salingkat-tingkat panghindukat dan sin agama Islam sifat sin mga bariman na kauna way indum way nadlaw malaingkan din sila nanununtum akabasaran sin Tuhan, akakawasahan sin Allah Ta'ala, kakawasahan pagpapandari sin pitong lapis langit, akakawasahan pagpapandari sin dumiwan sin adlaw, at akakawasahan sin Allah Ta'ala, nagpapandari hakatampi pandari, din sabab kung sifat sin kita manusia magkalaw, magkasa, wayroon ini problema sabab manusia kita di mabunal impagka manusia sinhambuk manusia mangcari magkalaw sumagawa ayaw mahinang sabab tuurun ta maglaong-laong ayaw mahinang sabab sin maglaong-laong kita sin laong bunal sin yari kita piaparahan sin Allah Ta'ala padluman yari kita piarahan sin Allah Ta'ala Quran yari kita piarahan sin Allah Ta'ala mga padtuman ambay ta sin mga karasul way ning kanabihan way ning karasulan ganti nila muning kaaliman muning mga nagdara dungan sin pag-akama indiara sisilawak nilang panghindu sin Quran iban sin panghindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuuk yan sabab talagku makarihil katutan amin mahinang sabab mautungin pangatayan na to maong pakahanungan karena bang kita makahinang simbukun marayaw makahinang sinlanggal sara tena sabat tumahinang sabab impagpatumtum sin mga kaaliman impagpatumtum sin mga kakuran amun kawaun den halong Quran iban den hasud na sin Rasul nikmatul kubra lagu nikmat karena mangbukun sabab sin mga ulama di kita no imingat magsambahayan mangbukun sabab sin mga ulama di kita no dumayaw mangbukun sabab sin mga ulama yung mga anak-kaanakan tanu tabi'in hanggat tabi' maghiwa akarandanan ta sabab sin mga ulama nahinang sabab tingkahan ang sin pangatayan natutug kita mo sin parayaw-rayaw pagtug mamanaw-manaw kita sin parayaw pagpanumenta karena yawan biho ito
si mga ulama in panghindog din sa Quran, panghindog din sa Sunnah, maong pa mga kaanakan tan na alhamdulillah na tayo si mga kaanakan tan indakan na pamarayaw, indakan na pakaamuhan, tayo na sabnahin ang sarap, nikmat sa lagpo in mga kaaliman na to na hinang sarap, in amun kapirigbuhan, kaya gantian sin kahayangan, in kasigpitan, kaya gantian sin amun kahayangan, kaya nakasarap sin mga ulama. Amuyan dan na magsukur kita nyo pa Allah kaon sin mga ulama akin lupan amin nagdara sin pamando sin Quran iban sin sunnah inyan hambu sa lagu tiranan ikarak na to sin kahanong apagpula-pula na to di dunya labi aula haad law akhirat insya Allah ta'ala dan sababayat to sumalawat kita no Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amin ya rabbal alamin Allahumma kulli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un mujibud da'wati ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir la haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim Allahumma hdina wa qaumana hada ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin qumu ila salatikum yarhamkumullah